Dima Hasau Deputy Commissioner Asai Hemalong Cabinet Ramai Kangni. Karbi Anglong Autonomous Council EM Lun Singh Terana Hemalong Hachake Kampong. MSC Richard Tok Be Hinpen Apar Dei Huriara Raphan Pekar Omla Penchiti Malan Keronpo. Kardom Pinada Abirta Ton Penergy Tha. Kedam Tangar Koni Pai Krisir Kebarni, Dima Hasau Deputy Commissioner Asai Hemalong, Assam State Along Minister Do Anja Tongsi, Isi Cabinet Amai Padopon. Bangso Cabinet Amai along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Bensi, Chari Ponlo. Kebangji Thang Thang Achek Loki, Assam Budget Session Padoponpo. Bangso Budget Session Padode Aprang, State Adang Pia Long, Kopi Kosana Long Sikaching Tura Sayamo, Kedeng Ponji. Bangso Puthak, Kedam Tang Arko Nipai Krisir Kebarni, Dima Hasau District Deputy Commissioner Asai Hemalong, Isi Cabinet Amai Padopon. Bangso Cabinet Amai along, Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma Hinbensi, Japahim Puponlo. Cabinet Ramai Pangcheng Ponpea Prangjong, Minister Pijus Hajarika Pen Kaningje Ponatenke, Bangso a Cabinet Ramai along, Assam CM Sarma Hinpensi, Dima Hasau Arara Tumakar Iasona Puthak, Chingwai Chingsai Pon Pupusi, Ningje Pon. Manania Mukhamantri Dangori এই বিষয়ে কব পাৰিব যেহেতু সিদ্ধান্ত লয় কেবিনেটত আলোচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গতিকে কেবিনেটত ডিসকাশন নোহোৱা কথা এটা মই এতিয়া কৈ দিবলৈকে নোৱাৰো কিন্তু নিশ্চয়কৈ আমি ডিমা হাজাওবাসীৰ আবেগ তেখেতলোকৰ ৰিসা তেখেতলোকৰ আকাংক্ষাক লৈ আমি সিৰিয়াস ডেফিনেটলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই বিষয়ে আপোনালোকক কেবিনেটৰ পাছত অৱগত কৰিব Anarlo por phai sira chiti ma por pen kapang chengpon bangso cabinet amaya long kache parai lam theduan Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma pen kaninje pona puthakle arju ponsenan বৈঠক প্ৰতি মাহত আৰু বিশেষ সমস্যা থাকিলে হয়তো কেতিয়াবা 30 দিনৰ জায়গা 45 দিনো হয় আমি সেই ধৰণে একোখনকৈ বাহিৰত কেবিনেট বৈঠক পতাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ধেমাজিত এই কামৰ আমি আৰম্ভণি কৰিছিল প্ৰথম ধেমাজিত কেবিনেট বৈঠক হৈছিল পৰৱৰ্তী কেবিনেট বৈঠক বঙাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু আজি কেবিনেট বৈঠকখন আমি ডিমা হাছাও জিলাৰ হাফলঙত অনুষ্ঠিত কৰিছিল আপোনালোকে জানে যে এই কেবিনেট বৈঠকখনত অহাৰ আগতে মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰীসকলে গুৱাহাটীৰ পৰা হাফলঙলৈ আহোতে ৰাস্তাত যি কেইখন জিলা আৰু মহকুমা পৰে গুটে কেইখন জিলাত তেওঁলোকে কেইটামান নিৰ্দিষ্ট আঁচনি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আহে Halpu ke ramtang surihini ra troxi aning kanhut North Kachar Hills Autonomous Council MSC barim kalitang nindulang thasa aphan kinep kang hupon detpen apran karmude ra puthak a hok pera kangsai longnangji pura MSC barim MSC kalitang nindulang thasa sopo NCHSC MSC Daniel lang thasa satami cabinet ramai ke do vek DC Asai Hemalong kache song padodun Asar Bura MSC Kalitang Nindu Lang Thasa Phan Ahok Pera Kangsai Long Nangji Pusi Asupo MSC Daniel Lang Thasa Pen के हांग पदोपन जरूर आगे बढ़ेगा वही आशा में हम आया है क्योंकि मेरा पिताजी का आत्मा को भी वही एक आशा है एक ही आशा बचा है वो है श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी क्योंकि हम लोग को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अभी से आसाम में क्राइम नहीं होगा क्राइम फ्री स्टेट बनाएगा और जितना क्रिमिनल्स लोग हैं जितना केसेस है वो लोग को ऊपर में सख्त से सख्त मतलब कार्रवाई करके जल्दी जल्दी केस खत्म करेगा कोई केस तो वो लोग कोर्ट का बाहर भी कर देता है पुलिस लोग इसलिए बहुत हम अच्छा लगा इसलिए हमारा फाइनली होप है कि इतना साल जो हम लोग को जस्टिस नहीं मिला इवन कांग्रेस सरकार का अंदर में जस्टिस नहीं मिला मेरा पिताजी एक कांग्रेस से इलेक्टेड मेंबर था लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी उसको मतलब जस्टिस देने नहीं सका लेकिन हम श्योर है ये बीजेपी गवर्नमेंट का अंदर में मेरा पिताजी को अल्टीमेटली जस्टिस मिलेगा हाफलोंग पेन सूरज बर्मन कार्बी एंगलोंग लाइव Mahamaya constituency ka parlopon
teke rong piarong mate Karbi Anglong Autonomous Council em lun sing teron hem thiku bolong kidam tangar ko ni phai krener kebar ni kang sam por phai trok malom hacha ke kana jai mek ke dengpon Bangso jai mek teke langjun cases hawara maya tum benche patir pipon si Karbi Anglong Autonomous Council em lun sing teron hem thiku bolong hacha ke kan padopon Bangso hacha ke kana long lun sepo Mongol teron tarun taro teke langjun cases hawara maya maipu biren sing teron atum pen chenglo cases ari sonim so lapen em lun sing teron adona rap lapen rong rup isiatum chetong don renti Karbia kheya jutang along hacha ke kan setami isilo lasi bangso hacha ke kan setami kapareng conveyor ji aphan matha ponsi em lun sing teron ame thanga hem thiku balong hacha pakan ponsi sok amandung Cheroy ponsi KECEM lun sing teron ame thang ahem sok purualong sok thaponsi misen pen hacha ke kan pachun pon dog moka pen sem singing ti Karbi Anglong live Kedamtang arko ni phai krener camp arni Karbi Anglong Autonomous Council pen kapin khat pona teng pen Karbi Anglong pen agale na hoi khan basti along an revenue asai kam hin pen pali ramsi Phai lakha mate survey ke endam jia phan pali damlo Karbi Anglong along le along ki ong dung adi malong aron re pen long le nang ka charai tum dopik tang lopu KAC ka charai tum atha ponsi Lahore jan dudu kolonia long aron re pen ki do tum anaphan katharle sai deng ponlo Lason thot se Borjan constituency ka parlo Karbi Anglong pen Nagaland ahoy khan basti along setami aron re pen Karbi Anglong along le nang ka charai tum aphai batang lopu KAC atum chini si phai lakha ke endam ji aphan revenue asai kam atum aphan hukum piponlo Laso teng pen kedamtang arko ni phai krener kebar ni ARO Nilutpal Ronghang ASO Dilip Teron Deputy Secretary Taruningti Revenue Circle Staff DSP Ravi Gill Bokajan SDPO John Das Khatkhati OC Pendanglong CRPF Charlie Company 20th Battalion atum Chelangsi Adima Klangalong an pali damlo Bangso hud raratung chepengsi phai lakha mate survey pa emponlong ne det Bangso phi chingki chathan ponthusi survey abitung atum pen adon lukdam pen survey asai deng ponthulo Ka survey hud ke ongdung along le ahem phuke Monjul Hok po amen nangklanglo lapen lada ke do arara tuma bangke Monjul Hok along si annam pen padopon si achik lojon bang boha ke do anam nang chen bom po Abirta nangklanglo Bangso survey asai ke deng hud ke ongdung raikom sai khi pendanglo CRPF atum kacherap chito pensi pachun pondo Montala bangso ka survey asai ke deng pon kopi ko sona phanoni bangso phuthak klar dakalam thi tangdak pon belang Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong live Kedamtang arko ni phai kresir cap arni apar de horialong MSc Richard Tokbi ningki me pen bang pharo so se heme pila pen heme po tuma phan pekar omla pen chiti malan keron pon Lakha inkoira trok Duar Bagaru MSc constituency ke parlu apar de horia habaralong MSc Richard Tokbe hinpen ki duk dat lapen ari hong bet mate hemepi hemepo tuma phan party dhorom chipupe pinpen bang pharo sosia tuma phan pekar om lapen chiti malan keron pon bang so maya long alu hiaman pen MSc Richard Tokbi Duar Bagori BJP Mondol Sunaram Singnar Veihori Lems Chumbang Jiten Teron Jameson terang atum pen chenglok pinangan ke thegiding atum che tongdon Bangso ahud MSc Richard Tokbi pen kaningje ponatengke Congress ASDC APHLC puchipupe pin pen the hi janang bong ning isi donangji lapen cherap cheto vernangji pusi ningje pon overall Duar Bagori long MEP tumapa kaching hon pen itu da as a local MEC sap kumbole pak lapen musri pak lapen sol ke pak pihan sini tu yang pon bom 23 polling station do ala 23 polling station long sa minute pali lamdi News Desk report Karbi Anglong live
Pini Adap Abirta Gelapuan Sikang Tonik lo.